دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی گودان 2024 جه روژان روژا پیشمی بویا رو گشتنین سرکین که دناوا روژه ده قومینه امی جواره دناوا بلتنا داویا روژه ده اشکش بگید. ببینرین هجا به دسپیکا مها گولان ره ارتشا ترکا قرکر و چتین خواه ایدشین خوین لسر حرمی دجوارتر کریه جه بجای او آزمانی و نیزی ده گوندین کانتونا منبیج افرین و شعبای بون آرمانجا ایدشین قرکر ده ایدشا لسر منبیجه ده ولاتی یک بریندار بوم. ناوەندە ڕاگەاندنیا مەجلیسا لەشکریە منبیجێ دیارکرد کو دەولێتا ترک ئا داگیرکەر دە سەعاتێ نیڤرۆی دە گوندên کاوکلê سەیادê û dendiniyê yên rojava û bakur rojavayê منبیجê topbaran kir. Li gurê agahiyên û çeganî me ji herêmê dane di encama êrişa li ser gundê seyadê de welatiyê bi navê Ehmed Eliyê 20 salî birîndar bû. Ehmed Elî rakirine nexweşxaneya Firatê. Her wiha lawirên wî jî telev bû. بالافرکه به مبارکری یا دولت ترکا داگیرکر لگونده توخاره یک کانتونا منبیجه تاقیا هر وحد ساعتین سحری دجی گونده دریچ و شمدان ین با کوری باجاری منبیجه بون آرمانجه ایریشان هم وقتی وان ایریشان ارتشا داگیرکر بچکین گیران گوندین کانتونا افرین شهبای جی تو باران کرد جه ساعتین سحری و دولت ترکا داگیرکر و چتین خواه گوندین ترفعات شرا و شهبای بدجواری تو باران دکه نوچگانین مجهری می راگاندن کو ده انجام وان تو باران ده زرارین مادی چه بونه. بلشینین من بجه شهروانی مجلس لشکریا من بجه احمد محمد المبارک لگورستان شهیدان اوغر کرن. خلکی من بجه هیزین لشکری و پارتیین سیاسی جبو اوغر کرنا جنازه شهید احمد محمد لگورستان شهیدان کمبون. شهید احمد المبارک دما ارکا خوا پیکتان شهید ببو. جه فرماندارین مجلس لشکری من بجه خلیل قهرمان آخی و گوت دوغرا پراسنا و آخی او گلده مگلک شهیدانه. جبر ویه که دجمن تجاری نکاره وینامج بو آواکرنا پروژه دموکراتیک بشکنه. پشتی آخافتنان وسیقه شهادتی هات خوندن و رادستی مالباتی هات کرن. ایریشین دولت ترکیه قرکریین لسر هرمی زیانه که مزن لبرن سازیا هرمی شکریه نخاسم پیدوین سرکه ین جانه ین وکنان آف و سوت منی جبر زیانین گهشت نستاسیون الکتریکی ده پیدا کرنا آوه ده جی زحمتی هیا هاوین جی هیدی به گرماهای خوابتی نوچه گهانا ما جوانا جمعه او حوالی می کامروان بسام خلف تکلداری بی آوی او پرزیریکین که درد که من راپورک آمده کرنه امنی تماشا بکن. هاوین لبر دریایه به هاوین ره هوا گرم دبه و گلک نخوشی چه دبن. دکیله کاوه گرما هریما جزیره ده پیوستی به آوکا پاقش و زیده هیا. لیجی بر بمباران این روژانه این دولتا ترکا داگر کر لسر بنسازیا هریمی. آف گلکی کم بویا و ایش و آزار این خلک زیده بونا. جباجار عمود حتا بدیرکه 468 بیر و 11 ستاسیون این آوه هنه. کوپرانیاوان لسر جنتوران مانه لی آوا کو درد که و تیرا حموشینیان جیناکه آفتنه یه عالم هفتهش کفلتن دمالی دنه برمیلک تیرا مرو ناکه جانا جیم بیدون آدکشینن والله يعني من نخوش قاتنش بر آوی خدي آفتنه بري آوا مقلكي باشو باني بري آوا أمن محتاج آوي بون خوش بون قطاني مد هاتن داد قرتن ترى مد كرن يعني كيم ده نشوف قطاني باش باني يعني خدي أمري مد هاتن داد قرتن بس بشتي تقص فاترتي قلت شيبوش بني من هما يعني بروش كي بي أوجي كيمتي والله كشكام آوا تنيه بشتي تركول ما قصدي آوا ما يقجارتنا روكي هي روكيتنا يقديم شرشحن كشكام تشتي حاب مسينا قلتي كام دادقرن حيام كافيه قرو جابي دولت ترکا داگر کرد پازه چله ده ستاسیون سویدی یا کهربه کرا آرمانج. جبر ویکه دی ستاسیون آویجی جبر نبونا کهربه جی خدمت درکتن. جبو باجار عمود حتی باجار درکه بریا بمباران روزانه بقاسی 123,000 متر مکعب آف دهات داین و جبو هر مالباتا که 200 لتر آف دهات دابش کرن لینها تنه 50,000 متر مکعب آف مایه و جه هر مالباتا که رجی تنه 9 لتر آف تی داین او یک جی باری خلک گرانتر دکه و جیانوان زحمت تر دکه
شخوا او عنفات وقتا ما دركتن جدر في جدر في خدمتي حمام محطاتي ما واباري ما دركتن جدر في خدمتي بانك مج منظمات ري بانك مج ريفيريا مري انه اليكاريا ما بكن بمولدات ري وقت ما بس مولدات ناكف شونا كهرباء ده هیوا صورا کرد کو حردم جبو خدمت کرنا گلی خود ناوا خباتی دیا جبو کو بکار به دجواریا جیانی هنکی لسرگلی خصفک بکا انسیاتیفک داد سپیکرن شخوا يعني باقيجي جريداي تندرستي يعني هكا باقيجي تنا بافتنا بي تندرستي جد كذا خطر يده هو او بيرك و اويد دينجل لباجاره الحميز باجاره تربسبي وديرك جنراتور هاتن دانيش بو بيري اوي بي شغلاندن و سوتا منيجي جي تكليب شارداريه ريبريا خسر هات شكرن گوری پیوستی وانا و هنجی هاتن تعمیر کردن و هناك بیشن غطاسك و آویج بیرادر دخن او جی هنجی هاجی بیشن پیوست بوم گوری فستکی وانا اونا هاتن پیشکر یعنی وکی کاری هاتن دانین هرما باکور و روشلات سوریا کو 5 میلیون کس ده دجین روزانه راستی گف توباران و بن بباران دولتا ترکتین ریبریا خو سرجی تفی کم درفتین خوش بو کو بکار به پرزگریکن هی چار سر بکه د ناوا هولدان پیدا کرنا درفتان دیا لسر استا هرمی جی پیشل بجارتنین پیدیو کنگراستار جبو دیارکرنا نامزدین خو هر دوام دکه لحاسکی دربیسی او کوبانه پیشل بجارتنین پیدیو کنگراستار پیک هاتن بردفکا کنگراستار رحان لوکوجی بانک لجنان کرکو بری خوب نلسر صندوقان او اراده خود ده صندوقان ده جی نشان بدن. پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده و کنگرستار پیش هلبجارتنین خوین داوی لحرم پیکتینن لتاخا غویران آحسکه پیش هلبجارتنین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده و کنگرستار پیک هاتن د ساعتين سحاري ده خلكي تاخي بري خدان سر صندوقان لدربيسي جي پیاده و کنگرستار جبو اشکره کرنا نامزاتین خو دناوا پیش هلبجارتنان دنه لسیگرا جی پیش هلبجارتن هبون دی دیمن دتی خویا کرن کو پیش هلبجارتن راستی علاقه که مزن هات لنافچه شیران یا کوبانیجی به همان ارمانجی پیش هلبجارتنین پیاده و کنگرستار هبون هفرکیا هری زیده دنافبرا سه کسان ده پیکات او جی نامزاد خالد 254 کانیوار 233 و محمود 102 دنگستندن هری داوی نامزاد خالد جبردنگین زیده بو نامزاد پیاده باجاروک شیرانی تکلداری هلبجارتنی و پیواجویاوی بردفکاری خستنا کنگرستار ریحان لوقو آخوی ریحان لوقو دست نشان کر کو پشتی دیروکا هلبجارتنا شارداریه اشکره بو ریخستنا جن آ کنگرستار دست بکارو خواباتین هلبجارتنی کرنه و وهان رخاند جن روزانه دناوا کلیه جیانه ده جبو برفرح کرنا و شورشه جبونا پیشخستنا شورشه جبونا پاراستنا دستکفتین شورشه جن هر تم به آوای کی زانستی تفدیگره هری داوی ریحان لوقو بانگ لجن و گلان کر کودسیه گلانه ده بچن سر صندوقان و بی اراده کمزن دنگ خو بکار بینن داکو ام اراده خود رخن خواندکارین زانینگاه مصر درباره 4 کسیت نافدار ولاد پاریس او د دیروکه ده خودی باندور مدل کیا سیمولاسیون آماده کردن او پیشکشی زانینگه کردن ریبر آپوچی یک کسیت کو سرکت د و مدل هاتی آماده کردن ده جی خواگرد خواندکاران جنامه ریبر آپو آماده کرد او به شروعیان درباره ویدا آخوین هر وقت دکتر محمد الامام درباره سیمولاسیون یا ریبر آپو ده گفت ریبر عبدالله اوجلان جبود تواهی گلان تیکوشین و برخدانه که به همپا دمشینه ومؤسس حزب العمال الكردستاني
خوندکارên beşa dîrokên zanîngeha Damanhor a Misrî derbarê çend kesayetên xwedîbandor û welatparêz de modelekî simülasyonê amade kirin. Di serî de derbarê rêbera post serokê Başûrê Afrika Nelson Mandela, serokê Filîstînê ku koça dawî kiriye Yasir Erefat, serokê Libyayê ku wî ji koça dawî kiriye Ömer El-Muxtar de modelekî simülasyonê amade kirin. Mamosteyê dîroka nûjen li zanîngeha Damanhorê Dr. Muhammed Erefat El-İmam axivî û got, xwendekaran biriya lêkolînên berfireh karibûn nameya rêbera po bandora wî ya li ser doza Kurdî û berxwedan û têkoşîna wî yên ji bo vê dozê modelekî simülasyonê amade bikin. Dr. Muhammed El-İmam diyar kir ku ev model li ser hejmarekî xwendekar hatin belavkirin wiha domand. Xwendekar Mihemed Tirkî di beşa yekemîn de jiyana Abdullah Öcalan pêşkêş kir. Beşa duyemîn jî xwendekar Şeyma Elbena pêşkêş kir. Derbarê nêrîna rejima Tirkiyeyê Meryem El-Hacirî lêkolînek serbixwe pêşkêş kir. Xwendekar İmam El-Mirşîdî têkildarê nêrîna gelê Kurd axivî. Xuda El-Cemal rexneya mijarê pêşkêş kir. Mihemed Mihê jî hin gotinên rêbera po yên bi bandor gotin. Her wiha Dr. El-İmam da zanîn ku di nava simülasyonê de behsa serdana rêbero Calan ji bo Sûriye û komple nav netewîya li dijî wî jî hat kirin. Dr. Muhammed Erefat El-İmam di dawî de spasiya xwendekaran li ser vê modela simülasyonê kir û silav ji rêbera bireşandin û got, Rêber Abdullah Öcalan ji bo gel û doza xwe ji bo hemû gelên bindest bû sembola û wekevî û demokrasiyê. Niha jî li her çar aliyên cîhanê bi hezara mirov li ser fikir û felsefeya wî dimeşin fikrê wî ji xwe re esas digirin. Meclisa Sûriya Demokratîkê Mesedê bi panelekê rewşa siyasî û astengiyên li hemberî welat nîqaş kir. Di rûniştina pêşdeçûna siyasî ya li qada Sûriyeyê Meclisa Sûriya Demokratîk li hola Meclisa Sivîl a dêra zorê panelekê darxist. Di panelê de rewşenbîr çalakvanên siyasî, Rûspiyên eşîran û nûnerên rêveberiya Sivîl a Demokratîk ya Kantona dêra zorê bejdar bûn. Di panelê de cîgirê desteya Hevserokatiya Mesedê Xesan El-Yusuf got, ji bo gihandina çareyekê siyasî ya Sûriyeyeke ku tê de edalet û wekevî hebe em danûstandinên bi hemûyan re dikin. Endamê nivîzgeha têkiliyan a Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê Hesan Mihemed Elî behsa rewşa siyasî kir û got, gelek dewlet li herêmê hene û li ser guhertina nexşeya rojhilata navîn xebitîn. Ji ber wê divê em rewşê binirxînin, analîz bikin û li ser bixebitin. Lê eger wisa nebe em ê li pêşberê gelek astengiyan bên. Elî li hemberî kesên dixwazin aramiya herêmê têk bibin jî banga hişyariyê kir. Piştre bejdaran nêrînên xwe yên li ser mijarê anîn ziman. Belê her bi Mesedê em dewam bikin hevserokê Mesedê Mahmud El-Mislit destnîşan kir ku ew ji bo gavên pêş yên diyaloga Sûrî amadekariyan dikin. El-Mislit diyar kir ku têkiliyên wan bi Iraq, Misir, Ordun û Erebistana Siûdî re hene û got em ê têkiliyên xwe yên derve xurtir bikin û nûnertiyên nû li dewletên Erebî û biyanî vekin di serî de dewletên meclisên hevkariya kendavê. Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê tevgerên xwe yên siyasî û dîplomasî ji bo pêşxistina çareseriya siyasî didomîne. Lê hin hêzên heremî û navneteweyî ji bo berçewendiyên xwe biparêzin astengî û zehmetiyan derdixin. Her wiha Mesedê ji bo berfirehkirina çalakî û têkiliyên xwe yên derve di nava hewildanan de ye. المرحلة التي يشهدها مجلس سوريا الديمقراطية هو على جبهتين. Derbarê vê mijarê de hevserokê Mesedê Mahmud El-Mislit axivî û diyar kir ku Mesede herê zêde li eniya hundirên dixebite û têkiliyê bi hemû pêkhateyên Sûriyeyên hundir û derve re datîne. Mahmud El-Mislit wiha got. Zehmetiyên mezin daliyên heremî û navnetewî de hene. Lê em dixwazin carekedin Sûriyeyê bixin rojava navneteweyî. Ji bo çalakirina vê dozê jî em têkiliyên xwe bi piranî dewletên Ereban û biyanî re dikin. نريد أن يكون لنا علاقات جيدة مع جميع الدول العربية. El-Mislit derbarê rola dewletên Ereban li Sûriyeyê de wiha axivî. Di dawiyê de em beşek ji vê herêmê ne û dewletên Ereban jî me temam dikin û em wan temam dikin. Em nikarin xwe ji dewletên Ereban cuda bikin. Têkiliyên me bi Iraq, Misir, Ürdün û Erebistana Sûdî re hene. Ev jî ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê giringiyek e.
الدول العربية هي امتداد لنا ونحن امتداد لهم. گریدای وی المسلد دیار کرکو جبو برفرهکرنا تکیلیان به دولتین عربان را دخابتن و گفت. نونرتین مال در و هنه و ام هول ددن هندن وکن. ام هول ددن نونرتین خوال مجلس هفکاریا گنداوی دولتین عربان و هند دولتین بیانی وکن. پروژه ما زلاله. پروژه ما پروژه که سوریه. أنا أوجه اليوم رسالتي لإخوتي السوريين. المسلد بانك لسوريا كركو هفجرتنا خورد بكن ولقوري يكتيا خاكا سوريا تابجرن وبهفرا جبو بيشاروجا سوريا بخابتن. هفسروكي مسدي محمود المسلد وها داوي لقوت ناخواني. قالك زحمتي هنا وهن علين درا ناخوازن ام هفجرتي بن. جبو اف كريز بداوي نبا. ام آمادنه به همو پیکاته و تواهی پارتیان را دانستاندنان بکن و دستی خوابیدن تواهیان داکو چارین گنجاف جبو خگیاندنا سوریه که پرنگی پیک بینین. بلیم به باکوری کردستان ویجاری دوام بکن چارچوبه هفدیتین دستورا بنگهین آنو ده سرک مجلسا گشتیا ترکیه نمان کرتولموش سردانا دم پارتیه کر پشتی هفدیتین داخلینه که هفپار هات داین هفسروکا گشتیا دم پارتی تولای حاتمولار آنی زمان حوجهی به پیواجوه که چیکرنا دستورا بنگهین آ دموکراتیک هیا. سروک مجلسا ترکیه نمان kurtulmuş di çarçove hevdîtinên destira bingehîn anû de serdana Partiya Wekîvî Demokrasiya Gelan Dem Partiyê kir. Hevdîtin li navenda Dem Partiya li Meclisa Giştiya Tirkiye pêk hat. Li gel hevserokên giştiyên Dem Partî Tulay Hatîmolları Tuncer Bakırhan her wiha serokwekilên Koma Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçî sezayê temellî jî cî girtin. Hevdîtin bi qasî nîv saetê domiya piştrecî daxuyanî ke hevpar hate dayîn. Destpêkê Numan Kurtulmuş axivî da zanî ku di çarçoveya xebatên destûra bingehîn de roja sêşemê dest bi hevdîtinan kirine, di roja duyemîn de jî hatine serdana Dem Partiyê. Em îro hevdîtinan bi sê partiyan re dikin. Sê partiyên ku di parlamentoyê de komên wan hene. Me destpêkê serdana Dem Partiyê kir, nêrînên xwe yên têkildarê pêvajiyê û daxwazên xwe bi wan re parvekirin. Hêviya me ew e ku xebatekî destûra bingehîn a piraniya partiyên siyasî di meclisê de li ser bixebitin û meclisê were qabûlkirin. Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş dawî diyar kir ku ew ê daxuyaniya berfireh a têkildarê îro piştî serdana her sê partiyan bidin. Paşê hevseroka giştiya Dem Partiyê Tulay Hatîmolları axivî kêfxweşiya xwe ji ber serdanê vegot. Tulay Hatîmolları destnîşan kir ku ev jî weke Dem Partî di vê bawerê de ne ku pêdivî bi pêvajoya çîkirina destûra bingehîn a demokratîk heye û got nêrînên me yên li ser guhertina destûra bingehîn a 12 îlonê gavên ji bo avakirina Tirkiyeyê demokratîk bên avêtin tên zanîn. Pêdivî bi paqijkirinekê heye. Ji bo me gelek giring e ku pêvajoya hêya tepîsandinê ji holê rakin, xalên destûra bingehîn û biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bicîbînin. ام ویجاری بری خوب دم باشوری کردستانی مکتب سیاسی یا یکیتیان اجتماعی کردستان یعنی که به سرکاتیا بافل طلبانی جوینک لدارخز ده جوینی ده بتوندی حولدانین پاشخستنا هل بجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستانی هات شرمزار کرن او رد کرن هات گوتن جبو پاراسنا مافی دموکراتیک انگلی کرد بریار هاتیه داین کو لهمبری حولدانین نروا همو تدبیرین یاسی او خباتین برفره این سیاسی او دیپلوماتیک بینگرتن. Mekteba siyasi ya yekitiyan İçtimaiya Kurdistanê yeneke bi serokatiya Serokê yenekê bafıl talabani du civînek darxist. Di civînê de bütündî her hewlek li ser lihevkirina di navbera partiyan de ji bo paşxistina hilbijartinên parlamentoya Başûrê Kurdistanê şermezar û red kir. Her wiha di civînê de piştgiriya xwe ji bo berdewamiya tedbîrên Komîsyona Bilind a Hilbijartinan a Iraqê ji bo serkeftina hilbijartinên heman rojê dubare kir. Di civînê de hişyarî hate dayîn ku her hewlek ji bo paşxistina hilbijartinan dê bibe xefkek mezin û ha hate gotin. Di pêvajoya siyasiya Kurdistanê de ku di dawî de ti baweriyek ji bo îradeya guhertina demokratîk û navûdengê saziyên Başûrê Kurdistanê nahêle û rewatiya hikûmeta Başûrê Kurdistanê ku nahêle ser desthilatê ye bawekî cidî dixe berpirsê.
Mekteba siyasi hewldanên bi vî rengî yên paşxistina îmtiyazên demokratîk dinirxîne û ji bilî berçavgirtina berjewendiyên tseng ên ku xwe ji proseya hilbijartinan vedişêrin ti hincetek ji bo wan nîne. Ew li dergehek neheq digerin ku dê wan vegerîne piraniyek bi zorê û pêşewlekirî. Ji ber vê yekê jî em her hevdîtinek ji bo paşxistina hilbijartinan red dikin. Biryarên di civîna yenekê de hatine girtin wihane. Wê bi rêya yadaşnameyên fermî û hevdîtinên eşkere û ciddî dostên proseya siyasî ya Kurdistanê, Iraq, civaka navdewletî û netewên yekgirtî ji pabendbûna xwe ya demokratîk were agadar kirin. Dê bi lehevkirina netewî yekîtî û demokrasiyê were xurtkirin. Dê serî li geliyên yasayî were dayîn û li gor destûra Iraqê û yasayên cîbîcîkar parastinê li mafê gelê xwe were kirin. Her wiha bank li her kesî hate kirin ku piştgiriyê bidin vê têkoşîna legal û demokratîk. Belê her hikûmeta dewletên Yekbûyîn Amerîkayê jî cezayên nû ji bo kes û şirketên ku piştgiriyê didin bernameya çekan a Rûsyayê cezayên nû eşkere kir. Li gorî rêyadarên hikûmetê di nav de Tirkiye li ser 300 kes û şirketan cezayên nû wê werin sepandin ceza danûstandinên bi pergala darayî ya Amerîkayê re jî hemwelatên Amerîkî re qedexe dike ku bi van şirket û kesan re têkevin nava têkliyên karsaziyê. Hikûmeta Amerîkayê ji ber piştgiriya bernameya çekan bo Rûsyayê ku di nav de şirketên Tirk jî hene li ser nêzî 300 şirketan cezayên nû eşkere kir. Ji bo bernameya çekan piştgiriya teknîkî û alavan dike şirket û kesên ji Çîn, Hong Kong, Azerbaycan, Belçîka, Slovakya û Îmaratê ne ku Amerîkayê biryara pêkanîna cezayê sepandiye. Wezareta Xezîneyê ya Amerîka nêzî 200 şirket û Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê jî zêdetirî 8 şirketan tespît kirine ku cezayan disepînin. Wezîra Xezîneyê Janet Yellen diyar kir ku sedema cezayên li ser pîşesaziyên parastinê yên Rûsyayê û şebekeyên ku piştgiriyê didin wê ji bo qelskirina hêza şer a Rûsyayê. Li gorî daxuyaniya Wezareta Xezîneyê 6 ji wan cezayan li ser şerîket û kesên li welatên sêyemîn ku Tirkiye jî di nav de ye digire. Ev şerîket û kes bi wê yekê tên tawanbarkirin ku teknolojî û alavên ku bilez pêwîst ji bo bernameya çekan a Rûsyayê peyda dikin. Ceza danûstandinên bi pergala darayî ya Amerîkî ji hemwelatiyên Amerîkî re qedexe dike ku bi van şerîket û kesan re têkevin têkiliyên karsaziyê. Di daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê de hat destnîşankirin ku berhemên pêwîst ji bo pîşesaziya parastinê ya Rûsyayê dibin cezayan de ne. Berhemên ku hem ji bo armancên leşkerî û hem jî ji bo sivîl dikarin bên bikaranîn û beşên girîng ên pergalên çekên Rûsî ji şirketên Tirkiye, Çîn, Malîzya û Qirxizistanê ji Rûsyayê re hatin şandin. Belê bînerên hêjan û çameya dawiyê jî her têkildarî ekolojiyê ye platforma Jin ya ekolojî û beşa jinolojî ya zanîngeha Rojava li bajarê Qamişloyê komxebatek li darxist. Di komxebadê de pirzirêkên avê têkliyên jin û avê rêyên çareseriya wê bi aweke berfireh hatin nîqaşkirin. Dibin dirûşma aveka azad, jîngeheka azad, platforma jina ekolojiyê û beşa jinolojiya zanîngeha Rojava li Qamişlo komxebatek li darxist. Komxebat bi semînera bînerîna jinolojiyê pirzgirêkên ekolojîk ji aliyê mamosteya beşa jinolojiyê Zozan Mihemed ve dest pê kir. Zozan Mihemed diyar kir ku pirzgirêka ekolojî û jîngehê bi taybet piştî şerê cîhanê zêdetir bûye û ji bo qezenca zêde neheqiyeke mezin li jîngehê hatiye kirin. Salê dawî de bêjin pirzgirêka mezin ya rastî cîhanê hat kirin. O jî pirzgirêka ekolojî bû, ev pirzgirêka bêjin jîngehê bû pêtir nav dikin. O jî taybet piştî şerê pevçûnê bo dewletê mezin bana wan çêbû. Zozan dasanî ku bi dûrbûna mirovana ji xwezayê re hevsengî tê xerab kirin. Êdî ji bo qezenkirina zêde, ji bo berhemên zêde em bêjin xwequrtkirin. Êdî em bêjin neheqiyek mezin derbarî jîngehê hat kirin, derbarî haldora me jî hat kirin.
انداما پلاتفورما اکولوژی و جیگر هفسروکاتیا دسته اشارهداری کانتونا جزیره بریوان عمر جی سمینر دویمین آب ناوی تکلیا جن و آویدان. ام ممكن قالت ام نقاش مثل ام تشاور جمع يقول باخرجات سوريا هي وقت ام يقول بلري ام يبقى بكل الزديد. هروها سمینر سیمین آب ناوی شوپا چمان جغجغ جالی لیکولین وانا جزانینگاه آزاتا برلینی شرمینگو ون به بریا آنلاین هات داین. شرمینگو ون دیار کرکو بری مروواهی چموکی پارچه که گرینگ اکولوژی هبون لما دوی بته کوشینه که خورد بین پاراستنه. پشتره بجداران جی نرینین خود درباره قرجیا آوی و باندورا ویل مرووانان زمان. بله بینرین هجم لبردگی جین داوی بلتنا خویا داوی روژه او دبیجین حتی جارکتن ورین پیشیا و بمن دنا و خیر و خوشیده ارشاد و بختار بود.